Welcome to my channel, and today I'm in Duski Bazaar coming with this auto, and we just come and drop some iko mangsori famani kisa tini tahu sam Duski Bazaar ni thangmai laga iko apa tini Duski Bazaar famani jeng kaisa mangsa apa kaisa यही होते हैं मोटामोटी दुकान तो जाऊंगा गाइस और उसके बाद आप लोग ayang gua nge-set tahu tuh normal ya sorry guys yang gua dukaan kenal sama kaisa TV Enterprise ini nih abang ke wholesale market abang ke office yang kasih mur para naro hakina saya karai naik udah kalau enggak yang maksimal lagi para apa नींदों में सोता है तू मेरे अश्कों में रोता है सरगोशी सी है ख्यालों में तू ना हो फिर भी तू होता है सिला Nunggu mang kena jakono otoroga ta bisa nomor kamera jika yang ngomong kayak mau jom bias perbanyak open tapi kamu ya apa harus stop atau sih apa nama ini ada bebe yang ada bias itu kan yang mungkin harus beri ini juga cara bias benar apa pas sulit tidak bisa menggunakan yang komunikasi dengan benar nah kawan macam juga orang nice deh in X mode. To smell. Heard. कैसा है रिश्ता तेरा मेरा बेचेहरा फिर भी आराम से ये लब है हो जाए हमसे अब दिल से जुदा ना हो तेरी गलियां Kita bang guys, jadi ntar yang di sini, terus naik tengah. Karena bang, lama dia nusuk tali sungai guys, dia pakai ini belum apa guys?
lamor marane tabok yang sabla kodang kai tunggu. Kamu ketal. Ini raga chandra bung na guys. Ba narna jep rumah tu kai. Iko yang taning ting kita clear guys. Iko apa tabok tower ketal. Agoi sorry guys. Sabla kodang kai tunggu. Ini raga na jeng kana. Guys. Kenapa aja? Guys, yang tinggi kuai tay si madagat kamu yang tay alam apa? Guys, yang tahu taning naga Jelemura lamoa, dan tahu jelemura thay kisah auto repairing kayaknya, terus kami tak kisah bisa tunggu, emnet jeng repairing kayaknya family na, kayak tak sampai jika riza mang, supaya tren kisah, belum mulai plat kisah pada lama dia sama ni puluh kana, jika apa kayak tren kabro kasma ni, kayak orang kasma ni. Jadi accident yang itu, dia kan lama nunggu mana, kok, dia lama, malah dia kan nunggu mana, sistem nunggu lagi, sorry guys, kalau kemarin nunggu, dia koi, kan lama sama, yang ke, mau ke lama, tahu siapanya next, koi somenya guys, lagi naik dong deh. Guys, subscribe, like, karena tabok di guys please. Coba bertamu nanti ramai Facebook aja. Ya tabok foto di piring sama jangan semuanya buat sama buat pasti guys. Guys like kita. So guys, tabok auto repairing kaman jaga Facebook ya. So guys, tabok arah jaga auto repairing kaman jaga kamnai. Ba, aja, kita tunggu ya kan. Jaga auto repairing kana jaga Facebook jaga bawa. Kapang mitik sinai, pasti dilang mau. Guys, kita mau ada jalan tanggai mana harus usir itu saya. Dentini, guys, tabok kayak apa aja yang auto modify kawan jagawa. Mana orang sudah auto goingnya, sudah negara langsung